Mga kapuso, sa atong spotlight segment din sa At Home with GMA Regional TV, atong makauban si Sir Bong Pelaez, ang President sa Cagayan de Oro Hotel and Restaurant Association kon Kuhara. Sir Bong, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Cyril from Cagayan de Oro. Sir, sa milabay nga duha ka bulan nga walay operation sa inyong industriya kining hotel and restaurant, unsa ang inyong ginahimo para makasurvive pod ang atong mga ang atuang industry? Well, bago ko maging how to survive, what we immediately nag-meeting kami virtual, no? And we decided na we should help ang atong frontliners, especially medical team, no? And the enforcement. So for 1 month we've been providing kanilang lunch pack, no? We were able to come out with more than 4,000 plus lunch pack for 1 month, and then katong 2,000 Wow. kaning hygienic cup, no? Para sa mga sa medical team. And then we started. We just had to wait for unsa pagit ang pulisiya on sa mga restaurants, sa hotels. So we had to work closely with DOT. One time board meeting with the DOT regional director and ilang staff, now waiting for instructions. Yes. Sir, aduna ba'y nadawat nga ayuda tabang ang ato ang mga empleyado kining sa hotel and restaurant industry gikan sa tong gobyerno, sir? Well, ang hibaan na ang sa dole, no? Ang nauna sa dole kaning mga kaning mga gagmay gayod, no? Na members namo na siguro mga less than 10 or less than 20 employees, they were able to get sa dole. Sir, nanata sa modified general community quarantine karon, MGCQ o new normal. Yes. Karon Yes. base sa guidelines sa IATF, posible nga na mag-abri ang hotels and restaurants, dine-in services in particular within 50% capacity. Sir, karon unsa na ba atong meetings, unsa na mga plans sa tuang industry dinhi, sir, para ato ning masunod, sir? Well, katong even before the modified, no, na may ato mga hotels na nagdawat na sa mga kanang OWA, no, kaning employees, no, at the prescribed government rate. So nay uban na nagdawat, ang uban na did not, no. So karon even ang among mga members are still hesitant, no, na kanang even the 50%. Kaya ang pulisiya ba very strict kung ay masakit sa imong empleyado, ang owner is answerable. So these are mga predicament na no, is it really economical na magunsa ka at 50% pagana, and then ang risk na you're facing, no? Kabig tagamay sa lighter side, sir, na-mention mo ganina, isip usa ka senior citizen, nalagi ka perminti sa balay. Kanay adto ba unsa mga hobbies nga imong ginahimo na wa gid nimo nahimo tungod sa community quarantine? Well, okay, I'll be 70 this month, no? But ang akong unsa gyud is boxing. I'm into match boxing, no? I go for 12 rounds. Karon ang naitabo daning COVID, wa ka may mo, so naaman ko speed bag din yan. That's kana na lang, pero lahi katong na kay coach, no? Okay. Lastly, sir, your message sa public at saka sa hotel and restaurant industry. Labi na karon nga aduna tay mga adjustments kay taud-taud every 15 days na mga adjustments, new guidelines ginahatag ang ato ang national government, sir. Sir, your message. Okay, ang importante na we have to really abide with IATF, no? Okay, sila ang designated agency for this. So we just have to abide kung unsa ang ilang isugo sa ato. We may have some suggestion, but sila ang final say. Now we cannot we have to have that bayanihan spirit of one. We should act one. Daghang salamat, sir, sa imong panahon ug oras, Sir Bong Pelaez, ang President sa Cagayan de Oro Hotel and Restaurant Association kon Kuhara, og ayaw kalimti, sir, at home ka perme with GMA Regional TV. Thank you, Cyril. Thank you, GMA. Kini ang At Home with GMA Regional TV.